Ngosifiso Terence wakasibeko. Ngithanda ukuthi aka Thabiso Lucas Nare. Ubhuti wamagama amaningi. And why ngisho kanjalo ngokuzalwa ngizalwa kaSibeko. And then uma wami wangipha igama wathi nguSifiso Terence. And just nje ngisasemncane ngasisikhathi I think bengingakabi na 5 or 6 ngahlukana noma wami ngizoyibeka ngendlela ehloniphekayo. Wangishiya nomngane wakhe makangishiya nomngane wakhe from la umama ngishiye khona nomngane wakhe kwafika enye ifamily yangithatha bekufana nokuthi bebangi adopta but masibeka kahle ngokwe understanding manje it was more like I was human trafficked. I was child trafficked because bangithathe la umama ngishiye khona bangisa kwenye village and yonke lento le yenzeka eNorthwest kunendawo before ufika la uKhespanyo vesahlala khona eMahikeng kunendawo bathi iLichtenburg so ngizalelwa kuleyo ndawo le bathi iLichtenburg itown le kuleyo town eLichtenburg kune a small village bathi Shila that's where ngizalelwe khona so umama wami ungishiya to a nearest village okuthiwa uBudibe emakangishiya lapho kule nearest village okuthiwa uBudibe umngane wakhe waseBudibe wangithatha wangisa ku family kaNare hence nguThabiso Lucas Nare and le family kaNare bebafuna ngibe umelusi uShepherd boy wabo that's how ngiye ngafika khona yikho ngithini it was more like a child trafficking because azange bangithathe officially ukuthi maybe bayangithatha bayongikhulisa bangiphe no bebangithatha bafuna ukuyongigruma as a shepherd boy but at least egcineni it turned out for my good because la umama ngishiye khona bengiabused every day ngisasomntwana I was forced ukuthi ngibabysitter I was forced ukuthi siphekele omunye umntana like lo umama bekangishiye kuye bekanomntana intombazana almost ongangami and then waba nomntana oyiswane so we were forced ukuthi nalomntana kamama lo umama bekangishiye kuye umngane kamama we were forced to babysit lo omncane bona while bahambile the whole day bayophuza utshwala eBarren and then we mele sipheke and kusemakhaya lapho mele ukupheka lapho sizopheka sometimes inkukhu yasemakhaya and mesipheka kanje besithwala amabox besishintshana nalomntana lo walomama lo bekuyintanga yami lomntana lo itsila huyo ozohamba ayeBarren ayodobha amabox wama-cartoon lama-cartoon la kuthiwa ama-77 amaxokwe amachibuku adobhela ama-empty container makawadobha eze bese kuhamba mina ngiyodobha la ama-empty bese wagcwalisa abencwaba bemate so like thola ama-bundle and then besipheka ngawo papa sifike sifake estofini siwalayita amabox siwalayite ngomashisi bese sibeka ibhodo lapha sipheka ipapa we were young like I said if we were older besinabo ma6 yabo and then babathi mababuye etshwaleni sebaphuzile lo mama lo because had bekanama issues wakhe nomama so makafika mina bengimkhumbuza ama issues wakhe nomama she will abuse me I think maybe kwenzeke kahle ngishawa chiscope nginama zonke lezi zinto lezi angizithola ngoba bengiganga ngasithola ngoba ngumntwana bengishawa ngebhodo ngishawa ngekwayikwai ngishawa ngayo yonke into and then that's how my life started umama msekanyamalele usisi wami unyamalele umama unyamalala kwakhe already besekashiya usisi wami elsewhere and then bekhamba nomfowethu bekam omncane ngilama sekanyamalela I don't know where she is and then ngisale kuleyo mndeni leyo and then ifamily kaNare came bangithatha ukuthi bayongikhulisa as a shepherd boy that's how ngagcina sengiba from uSifiso Terence wakasibeko gcina sengiba uThabiso Lucas Nare because of yibo basuke bangithatha bagcina sebangiregister as umntanabo wakaNare and then that's how my journey started ngakhula ngu-shepherd boy obviously mangifika kuleyo family leyo impilo yami yonke ngiphila as umntana ophila esigangeni ngumelusi and then ngiqala lapho kugrunywa abobhuti abadala ukuthi esindoda awibalekeli inkinga awibalekeli danger because as umelusi impilo yalezi imvu lezi ibeke kuwe as umelusi mele whatever happens whatever comes whatever danger ezayo wenze sure ukuthi na ikimvu elahlekayo so uyafundiswa esumelusi first of all into basifundisa bathi ngesizulu I think ukuqhatha uqhatha bakulwisa nomfana bakulwisa ubuthi mawuhamba uya wherever la uya khona mawubuya uthole abobhuti abadala kunomfana maybe onganga noma omdala kuna bafike bathi lo mfana lo akakusabe uthuka umamakho
babaceda baphethe inhlabathi kaSonga ngezandla and then senimele nishaye lenhlabathi le bese iyasuka ufundiswa kanjalo ukuthi indoda uyibheka la uyaconfronta uyisabenga indoda efana nayo. That's number 1 layer. And then from lapho uzofunda ukulwa ngenduku esumfana because of esumelusi wena mele uhlezi uphethe induku nenja, so mele ufunde ukuphatha induku ushaye. And then at the same time inja yakho mele ukwazi ukuyitraina uyenze ibe loyal to you, so that nanoma kungaqhamuka ibhubesi remember i-doctrine ebasipha yona, imfundiso ebasipha yona ukuthi esumelusi first of all awuyibalekeli idanger, imvu angeke idliwe izinto kwenzeke anything nanoma kungavela ipython ayimelanga idle leyo mvu le wena uphila. And then esindoda awuyibalekeli ingozi noma idanger uyibheka head on. So sifundisa lezi zinto kushayana kwenzani until say leyo nto leyo mina bengingazi kunale gama lesizulu lithi ligotshwa lisemanzi, bengingazi ukuthi bebasitraina sibancane. And remember mina kufana nokuthi ningumntana uyi-foreigner kuleyo ndawo leyo, and nanoma sizulwa nalaba basichatha bangilwisa nayo mangimshaya khona leya kubo ezoyenza ngathi ivimba mina yabo mayingivimba ingibambe lo yana ngishaya. So leyo nto le ifundisa mina ama tactics wokulwa ukuthi mele mangilwa I go for a kill, mele ngimshaya umuntu walo because of mangizolwa naye fair game ubhuti wakhe uzoza angibambe and angifuni ukuluza. Iluzi into uyifundayo bazokuhleka the whole time, so iluza uyifuna, so ugcina so ufundela ukulwa ukuwina, and ukufundela ukulwa ukuwina mele umshaye umuntu. Funda kanjalo ke kumshaya umuntu esumelusi. Ngikhule ba lento leyo ngaze ngayoqala isikole ngina 11 sengimdala. Ngaleso sikhathi bengazi ukuthi ngina 11 because mangifika le kaNarhe fana nokuthi baye bangipha a new identity. Bafike mabangibhalisa kwathiwa ngizalwa nge-15 zika March 1987 because of bathema bangibheka usisi lo kuthiwa usisi wami kaNarhe bekwanga waka 1984. So bona ithemathi babathi bayabheka babona mina ngathi nginomzimba omncane kunosisi umntanabo lona waka 1984, bathi no loyana kushuthi imdala kunami, so bagcina abathi ngwaka 1987. So but mangizoqala isikole ngokwe age ebangiphe yona bekufana nokuthi ngina 8, but nge-age leyo mama ugcine masekafika because bengumntwana bengina 5 bengayazi age yami, maybe 5 or 4 I don't know angisakhumbula, mara ukusala bengayazi age yami. So mangithi ngina 11 is because of le age kamama makafika ngitshela ukuthi wena 95 mangiqala isikole 95 bengina 11 and mangibheka it means ngazalwa nga 1984. Should this year I think ngina 33 or I mean 43 nguputona 43 or 42 angisakhumbula because angithi nginama age I2 ile engikhule nga ile ku ID yami namanje naku my driver's license. So ngiqala isikolo ngina 11 mangiqala isikolo angifike eclassini obvious ngizo automatically kuzoba ngathi ngi prefect because ngimdala phela ngimuntu eclassini. Ngafunda grade 1 grade 2 mase ngifunda grade 2 remember ngumelusi mina ngijwayele impilo yaseyokulusa nani, and then vele kulela khaya lelana inhloso ukuthi bangithathe was ukuthi ngizolusa izimvu, mina ngizonakekela izimvu. Mina ukubaleka kwami kule ya Jared leyana is because of the role engidlala esumelusi. So mase ngifunda isikole ayi ubaba athini, ubaba sekubaba kaNarhe my adoptive family kwamanje athi naye wena ethi ngukuyekisa isikolo because ukufunda kwakho kukwenza ukuthi ungasayenza ama duties wakho kushepherd. Ngayeka isikolo mangifunda grade 2 and then khona lapho kula usisi wami my biological usisi wami engizala naye eze angithathe sisuke kuleyo village le sesibuyela kule village engithi engaseLichtenburg mawuya Khabobo emahike eKaslaka Casper. Kufike ngihlale lapho and mangifike ngihlale lapho usisi wami uhlala nobaba omkhulu umalume kamama akekho lapho, and kuleyo same village yakhona kula ubaba khona ubaba uMr Sibeko njengoba ngwakasibeko babami ukhona, and then ngikhande ngiyombona for a first time njengomntana bekalahlekile indoda nayo lahleko. Sengiyabuya manje ngireconcile nomndeni wami kubona nangu usisi wami ngihappy nami for the first time ngizoba ne-family because bengifana kunale movie le bathi Beast of No Nations, labafana laba basuke eUganda the time during the war kuye kwaba nama rebels ayengene la bafike wabulala ama families and then ba recruiter
I mean ba-adapta abafana abancane bayobafundisa izimpi and lawo bafana babathatha la bafelwa abazali abanabazali babathola basasebancane so le ntwana lezo zagcina ziba nenhliziyo ezimbi hence kuthiwa ama-beast of no nation yabo for nami bengikhule ngumntana sonke lesasikhathi ngumelusi umntana ongena family but sengiyareconcile nosisi wami first time ngiyobona itime la mangifika la ngiphika like so full thing ngasijahile leso story la ngiphika itime lami but akusilona itime lami akusilona itime lami I've been looking forward ukuthi ngizobona ubaba ngizobona ifamily yami time le yangiphika se from lapho obvious sengibona ngathi nginenkinga ngithi why umama mangilahlile and the timer nalo nali la ngiphika kushuthi kune something wrong and then yonke lento embi beyenzeka kimi sengithatha iblame ngibona kahle kushuthi ngimubi seme yakhona umama wami uyavela no after isikhathinyana umama wami uyavela umama wami makavela angithathe sengiya fast forward kakhulu sohlala naye ekhuma eStelfontein mangifike ekhuma eStelfontein kahle lapho futhi sengiyaqala bese ngiganga before umama afika just before umama afika bese ngiganga mina and bese ngasahlali nosisi wami bese ngihamba sengihlala le because emakhaya into yasemakhaya kunabantu abakhile imizi but abahlale lapha abanye basematown kuphika but uthola ukuthi umuzi wakhona kunayo yonke into ephelele kunombhede kunani so mina bengihamba ngilala kuleyo mizi leyo ngingene ebusuku ngifike bengingamushi just ukuthi ngifike ngilale so ukuthi ngidle ngizodla esikolweni ngesifeeding scheme and then from lapho itsila ngizodla makunemingcwabo la elokushini because angithi ngisahlala namuntu sengihlukene nosisi wami nomkhulu wami la bengihlala khona ngihamba ngihlala le sometimes sengihlala kwabanye eminye imizi sengiyahlala ngiba umntana walapho for isikhashana sinene ngizohamba ngiba umntana wala sinene ngisahlale kundawo sengihamba nje ngihamba ngiyalala kunama families ayanginceda thola ukuthi ngiyahlala lapho for some months about sometimes ngiyohlala le sometimes kuna abangani ngizoba umngani walapho makuphakwa ngiphakelwe ngidle kanjalo ngikhula kanjalo until umama afika umama makafika uyangithatha sohlala eKlerksdorp masifika eKlerksdorp kuleyo village esihlala kuyo ivillage not village ikasi la khona ikasi kunalo mntana lo ubusi bekacula ucule kakhulu manje baduma kakhulu manje ingwelendle I think ubusi lo ya lezo ingoma lezo bekayenza kakhulu no Black Coffee nabo Heavy K lo mntana lo ngimazi same kasi bekahlala la bengihlala khona bekahlala same kasi lo mntana so laphana kwenziwa igangsterism like kasi lelana kwenziwa igangsterism ngaphandle kunama camp kune amaqembu abafana so mina mangifika lapho kulanga ngidiscover khona umsomi remember mina ngikhule emakhaya la ngiphuma khona osumele ukuthi indoda iqonda la awisabi yalimala lo muntu lo uyafa njengawo so unama vulnerability angazi ukutshela and then mangifika lapha yana ngale yonkane leyo kushawa igangsterism kula nga discover khona umsomi lezi zinto lezi ziku left zonke lezi joba ziku left yimi engazifaka nga discover umsomi ukuthi umsomi uthathe igubhini zamanzi ama 25 liter langa ama 25 liter ama 20 liter wama fish oil wakudala mawavula lezo igubhu leso ngaphakathi bekunento eround so engathi ya into yakhona iblack so into yakhona amawishisa uyifaka amanzi mawishisa uyifaka amanzi bese uthatha inaliti ufase uhari la phambili bese uyadipa kule nto le bese uthi umsomi le into ekushaya ngazibhala mina ngadiscover ngazibhala like into esisangene nje not guilty lo benginspirishwe ile nto eAlaska ne Trompis khona lama tricks ama overall bewaqoka le spansula sakudala bewabhala ama not guilty ya ngaphala nje umsangano wezinto engazazi bezingamake sense angithi ngisasomntana ngaleso sikhathi ngina 15 umama makafike life yami ngihlale lapho and then sengiyamquestiona ke manje umama why ungilahlile ngoba manje ukungilahla kwakho kuvele bheka manje ngiyafika ngiuthabiso namagama futhi bengingazi ukuthi ngosifiso sonke leso sikhathi lezo khane ngizwa ukuthi ngosifiso mangihlangana naye. That is around 2000 mangihlangana nomama khala ngitshela wena usifiso Terence hawu ma usifiso kanjani mina ngazi nguthabiso ngikhule nguthabiso and then kunegama lasekhaya engikhule bangibiza ngalo nje okay sekangitshela sengiyambuza manje kwayenzekani wayebo wangilahla and waphinde wangasabuyi okahle kahle ngathi namanga mangithe akaphindanga abuyo uyewanyamala la ngithi ungishiya la kumngani wakhe wanyamala after isikhathinyana sengihlala la kuma adoptive family
bangitshela ngelinye ilanga ukuthi azini asahambe kunomuntu osifuna uyombona. Sashaya imoto because sihamba i-distance, sashaya imoto masifika bebangibekele itulo ezithuswa zibhekane so. Angifike ngihlala phansi ngahlala bathi Linda uyeza kwafika omunye usisi wamala, omunye umama afike wamala bangibheka. Bathi Dumela awumfemadi mina ngisawubona cela ungiphe imali. Lo sisi mangembheka ngathi anginayo, akenayo yona kaSitswana bese Northwest sikhuluma iSitswana. Akenayo aritsama ukupela go papa mina ngihamba ecela kubaba akho ngasukuma ngahamba ngaya ku time lami adoptive dad wakanaga. Ngafike ngathi lo sisi loyana ucela imali. Bathi lo sisi umama akho lo. Bangipha imali ngabuya ngafike ngamupha lo sisi wasukuma wahamba. Sibayangitshela umama akho lo. Ngaba confused ngazibuza why angicela imali. So le nto lesinsi ngisele ngequestion ukuthi umama ungishiya la ngishiya khona uyahamba mina ngithi kwenzeka imistake maybe makangishiya she's going to come back. Ayize yabo maybe uzobuya mama. The next time makabuya uzobuya angicela imali akangibuza akangihanga akangicabuza abanye abantwana bakhula bayacatshuzwa mina ngiyazi le nto leyo. And even now I'm confused. Why would she ask money for instead of you asking money for her? Fike wahlala phansi ari ngiphe imali. So sengidizi sengiyahamba mangihamba ngiba more confused ngomntana. And then obvious ama confusion wami abona ngathi yimi enginenkinga. Kuna something wrong. Angithandeki vele la uhamba khona lonke uhlala khona abantu bayakushaya abuse they use you. Masidlala sabantwana sidlala si5 makwenzeka imistake yimi engithatha iblame. Ya ulo mntana lo. Ya inkinga ulo uthatha iblame siyadlala bayangishaya mabangishaya ngekho ngimelayo mangisihlala mangibashaya mina kuzabazali bakhona ya wena uyadelela wena ushaya umntana lethu hawu ngiyamangala musinabe bangishayile the other day bengiphuma igazi eyakha ingena ingenwa mina into yale uyaziphindisela ngiyabona songikhula nginala ama issues okay sharp fast forward back to now sengihlala sonke ekhuma la ngimbuza mawele khambeni why wangishiya dog. So you asking your my biological mother ngese sibuyile sesihlangene sesekhuma manje. After some time after ukucela imali this was after. Yeah makangicela imali is ngisuke ngabuyela back to in time. Ungicela imali the time ngisahlala kaNarhe ngisasomntwana before sisi wami afika angithatha. Yeah. I was taking you back ukuthi okay ungicele imali ngalesa sikhathi lesana wanyamalala after some years kula usisi wami khona aiza angithatha sengiyohlala lapha yana lento esengixoxile fast forward sekayaqhamuka this is around 2000 manje sekayaqhamuka sesikhuma kula sengishaya le misomi futhi before ngishaya le misomi because ngishaya le misomi kahle fuck yabo maka yeah le midwebo le maka usmangimbuze ngiyambuza mawuledi kwenzekale kahle why wahamba bangishiya bekwenzekeni kule whole thing wakhuluma izinto engazizwa wablame le ngaleso sikhathi angingamuzwa ukuthi uthini but istory mina engasizwa sahlala la sangiphendula wathi mfana bekunelinye ilanga lapha eJardini la usisi wami ayo uthema kangilanda le kaNarhe sayohlala khona wathi bhekana ngazo umkhukhu noma iroom bhekana leyo indawo yakhe wayithola isha mina ngiswana eThotla ngihleli phansi wathi makangena kulelo room lelo wangithola ngisha bokusha and nami ngishile la emuva so even la khona la nemakile nginemaki soyokusha lemaki le yenzeka ngaleso sikhathi ngashalana nala emuva uthi wathola iroom lakhe lisha nami ngihleli phansi ngishile mara ngingakhali uthi yena makangibheka wathi yo lo mntana uyasha mara akakhali ihunenhlizweni so wabona makasho kanje mina enhlizweni yami enhloko yami ngathi ngathola impendulo yami kushuthi ungilahle ngoba yena uthe makangibona ngumntwana wathi nginenhlizweni mangisho and then manje yonke into seyabuya kushuthi lethiwa ngilahlile this is a fault ayewayithola kimi angithi ola lo ngiyazibuza yini wrong ngami wamama mangishile wayuthenga lela langa instead of afike angihaka ngicabuza wafike wahlala phansi wangicela imali so sengiyabona kushuthi hi fault yami le yeah kula ngiqala khona ukuba nenhliziyo because of umama sekathe kimi yena uthe yena njengomama makusha indawo angithola nami ngisha uthe maka ngibheka wabona ukuthi lo mntana unenhliziyo and mina kwaba impendulo yami ukuthi why angithola lonke no why ukuthi why mzali uye wangilahla wangaphindi ubuye
So mase ngizwa leso statement inhlizweni yami nasengqondweni yami ngathi okay umama ungilahle ngoba nginenhliziyo embi ngoba ngumubi ngumntwana and then kuqala khona vele after lapho ngafaka imsomi ngingasafuna ukuzwa ngaye ngingasafuna ukuzwa next sengiba manje irebel ngavele ngaba ivandale ngaba irebel and then azanke ngijoin igangsterism ekhuma to bengenza kahle lapho senginenhliziyo sengifuna ukukapha umuntu sengifuna ukulimaza umuntu yabo and then fast forward ngibuyela khona eNorthwest la village la la ngizalelwa khona mangifika lapha na sengiyaqala ngiyaganga sengihlala ngiyi1 and mangiganga lapha na sengiganga kanjani sokuba into ukuthi ngiyenza every night wenzani ukuganga yeah ngingena ezindleni zabantu ngiphule ngiyodla because angithi sengihlala ngiyi1 ngumntana esikole ngiyafunda ngiyasithanda isikole ngiyaziyela esikolweni namanje ngigcine nguqeda umatric yami ngumagangani nginjalo but ukuthi remember ngidla kuphela ku feeding scheme ngidla kuphela ku feeding scheme escale and then mangibuyela elokishini ne village ngoba sekuse village kuse Northwest le emakhaya mangibuyela e village itsila ngizodla ngabo umngani wami or itsila ngizodla makunomsebenzi kunomncwabo or something ngilezi ngathi zosiza yeah kanti ziyazi lambili yabo isikhona izinto esinjalo yeah ngikhuthele ngilezi ezikhuthele makunomsebenzi once ngabona ngathi kunospine ngezwe ngilapho nogupho umgodi lapha emakhaya yithe sihamba sogupha imgodi for umncwabo so ngilapho because sengibalile at least uyosebenza udla so into engiyiphila leyo life leyo but kugcina sekufika leyo nto leyo yasekho sustainable so bayengekho sustainable mele ngiede sometimes ebusuku ithumbu liyakhala kulelanga lela ngidlanga anyway akunala kushona khona ngeke kushone njalo manje le nto ikwenza umuntu omubi because uhlezi uminyile ukuthi ngathi ngingashona obviously Stefan emshada kuzona izinto ezenzeka yeah kuse village futhi akushata so into engathi yenzeka korkot ukushona noma kushoniwe at least kudliwa every day because kuyahamba bayucula emakhaya sihamba so barathilisa yabo so uyahamba lifike nicule lapha kuphuma amakheka amagwinya so into engizela yabo so until sekufika la sengiba ne plan dama ne idea azini singene ezindlini zabantu emakhaya kunamabhatla izindlu eziningi azinamabhatla door amabhatla windows just ama big windows nje kuphela so bengizophula ngingena ngebhodweni mangisaqala bengitshontsha ukudla ngidle ngifike kule ngene kulo muzi ngifike ngitshontshe ngidle sinene ngiyalapha ngitshontshe ngidle until sekufika la sengitshontsha na something to take away yabo ngifuna imali ngenzana until sekuba my way of life manje sengiyaganga ngapha ngisafunda yabo ngifunde until ngaboshwa uqala kwami ukuboshwa ngingena ejele what happened take us to that day okay lapha yana nganganga ngena kule jaridi lapha yana bathengisa utshwala isiphaza and bathengisa notshwala so kuza umunye usisi wakhona lapho usisi wakhona uza bekaphuma somewhere ematown le yazi ama cities le bekasebenza so ufika that night yakhona beku during the day beku during the week so makafika uyazi ugesi wasemakhaya sometimes makunethi imvula kuba nomoya unokuphazamisa so uthe makafika mina le ndlu lena bese ngitargetile ngithi ngiyosha so sisi wakhona makafika that night ufika vele sengiplanile ukuthi today ngiyosha kulela dladlalelana ngazi balala roughly ngabo ma 11 kanjalo mangifika abakalala ngeke ngaphandle le ndaba ukuthi i-main power ibe ngaphandle ayikho sharp ngaya ngaphandle because angithi sokuzo nethimvula ngiyazi ukuthi usually kugesi ngafike ngawisa into after isikhathi ngayiphakamisa sengiyabalalisa babayeza kuwa le nto leyo bathi imvula konje ulogesi uqalile sebayenzana sebaprepare ukuyolala ngophakamise ngihambe sengiyabastela ukuthi okay after about 2 to 3 hours bazobe sebalele ngihambe hlanhla leyo mangiceda kuhamba kusala kunethi imvula emakhaya first enye into akunama ceiling indlini eziningi akunama ceramic tiles le phezulu ma concrete lawa power phezulu like izenge so makunethi imvula izenge liyarasa yeah so bengithanda vele izindlu eziningi mangiganga for a house breaking because ngicine ngenza house breaking mangiganga bengiganga kunethi imvula mina and one of the thing young trainer ukuthi imvula bengumelusi
melusibe ngilusa izimvu bengitshela omunye umngane wami ukuthi izimvu zidom imvula mayinetha iya this direction and wena ufuna izimvu zize this direction ziyekhaya and imvula iyale izimvu ziyama azikhona ukuyiface imvula ngaza manje lezi bengizilusa mina bezingayiface imvula so head on zayiflatha zibheka le and imvula izokuvuthuza because of manje zigcina imvula iyazidriver like ziyayisaba ziyaflatha ziyazibheka phansi so and then ma uzogcina imvula izokuvuthuza iziphelele kuwe because of my awukwazi ukushiya remember iprinciple ukuthi awuzishile izimvu lezi angeke ukuthi makunethi imvula ngamayisha kakhulu bese uyaziyeka izimvu uyabaleka uyakushelter and first awukwazi sifundiswe ukuthi makunethi imvula emakhaya awumi phansi kwezihlahla ushawa lightning yeah so awumi phansi kwezihlahla so mbele udrive izimvu zakho zibe ku open space iyokuvuthuza imvula ngoba iyangishaya isikhathi eside because of the thing is awukwazi ukubaleka unless unenhlanhla mangabe izoshaya ngedirection ekhaya so izodriveka kalula ziyofika ekhaya mangabe ibhekele sometimes izingaze zime uzogcina ukhala so umntwana ukhala so yama so uzama ukuziphusha zibele zihamba nazo zihambe and yokushaya iziphele cabanga mangabe ina for 5 hours zo and melume zikushaye leyo mvula leyo so bengingazi but igcine sengenza ukuthi la ngisaba imvula la point bengifuna ukudrive because ngisuke nganethwa imvula to that extent gcine ngingayisabi so lethi swaye bengikwazi ukuthi mangihambe ebusuku makunethi imvula ngikwazi ukuganga bengikwazi nokuthi makushaya imvula ngihambe ngifuna indlu ene vulnerability ngizihambele nje ngifike ngibheke indlu engingakhona ukuyivula kwemvuleni thokuthi ukuthi angiqokanga nama raincoat bengena impahla because ngihlalela ngomavongolo luphela ngihlalela ngewa so I will just ngihambe ngifuna indlu ene vulnerability until kungena mhlambe la engibona ngathi ngingakhona ukungena khona maybe i vulnerability sometimes I window ma with ya le handle le akufika with kancane and angithi kusebusuku kunethi imvula iyarasa sona noma ayizwakali le sound bayitshela ukuthi unomoya amazenka yakhala think vele ngaleyo sikhathi ama-aluminium ayengakhola ama-window ama-aluminium bekula ama-window akudala ngiyabona lawa so boshalo early 2000 le 2001 livuleke ungena sometimes ngiyangena mangena kunanex lapha uthole nex yaphuma so kulelo dladla lelo ngihambe after 2 hours la kule dladla ngisho ukuthi bengilimakila ngithi ngicima ugesi ngolight ngihambe after I don't know isikhathi because bese kulunke and futhi mina benkala ngezinja kunalesikhathi lesizinja la sikhonkotha khona izinkathi bengithanda lezo senyazi sekulelo and abantu inhloko zabo kunebelieve ukuthi inkathi zika Sathana abathakathi nani bakhonkotha izinja kula ke mina bengihamba khona inkathi zabathakathi ngibe ngumthakathi ke ngihamba ngalezi inkathi because of show pop inhloko zabantu babazokubona abantu bazofuna ukuthi angeke bamemeze bayitshela ukuthi umthakathi whatever you know the beliefs the beliefs is abantu so the beliefs is abantu yizwe bezenza ukuthi mina zengipha amandla ukuthi okay ngiyazi balela abantu so ngizohamba ngabuyela kule handle leyana mangifike ngabuyela so iwindow le kule handle la ngithi handle linyana iso so ngishaya ngetshe kancane la ngithi itshe mangiceda ngifaka ispekere so mangifaka ispekere ngiphakamise le handle ithi cha uvula iwindow kodwa ngengena cala ifridge mawuvula ke lapho bekuse ngoba kusebar bebathengisa into ifridge yakho mayivula kuyakhaya bona yonke into lapha efridge ngiqale ngidle ngisuthe because angithi vele ngiganga ngoba ngifuna ukudla but manje this time around sengi-advance angisagangela ukudla kuphela mangiqala sengidlile ngibe nomqondana bathengisa amabhiya khipha wonke lamabhiya cabanga lamabhiya lawayana between 12 and 14 cases if I'm not mistaken angisakhumbula yakudala it was between 12 and 14 cases ngawakhipha from kama ngacala ngawakhipha emafridge because ile fridge bekule fridge le amabona lama fridge akudala sidudla ngacala ngakhipha kule fridge nenye engala ngawakhipha and mangiceda kwakhipha ngawafaka ema-crate ngilanda ama-crate 1 by 1 ngifake igcwalisa case ngikhiphe ngiyolibeka ngaphandle gcwalisa case kanjalo until 12 or 14 leyo mangiceda ngawahambisa ebusuku what I point lami isikhathi I had all the time ebusuku
gcwalise le mase ngihamba lama case ayi 14 lawo right, or let's say 12 ngiwathatha noma ngiqeda kwathatha ngiwafihla la ngingalali khona ezindlini zabantu. Futhi ngithi abantu kunabantu imizi empty, ngiyazi lo yamuzi empty, ngizohamba maybe ngiyofihla 2 cases kulo yamuzi, ngihambe ngiyofihla lapha yana, ngihamba ngafihla kanjalo until yaphela. From lapho ngangena emakamereni. So ngaleso sikhathi amafoni akudala ama Sony Panasonic, I think bekuyi Panasonic or Sony something, phone engaka ine light. So ngangena ekamereni ngiyibona lapha empeteni ithi nginyonyobe balele la empeteni nginyonyobe, fike ngithathe lama phone ayi2 ngithi ngizwe ukuthi le phone umcwebo bekwama I think bekuyi was it chain or a bracelet, but bekuyi something namacici. Ngithatha ngizwa ngiyafila khona la eceleni kwephone, ngifile ngifake esikhwameni ngiphume balele ngiye ngale dining room lapho. Futhi bengazi ukuthi imali abayifaka ngakuphi. Angithi lana ngina 16 because bengina 15 manje ngiyohlala nomama. Leyo nto le ngiyenza mase ngibuya sengiyobuya uhlala nomama. Alright, take us to le imali uthi usa. Yeah, imali angithi ngoba ngiyazi laphana ukuthi bebane khabethe, ngiye kulelo khabethe lena. Ngilayitile at the time, sengilayitile mara ngivale umnyango, kunomnyango la ngivalele umnyango lo mangilayita akekho umuntu obonayo. Chimvula thatha imali ngiphume. Futhi ngiphume ngiyakhumbula mangiphuma ngaphuma nge-dining room, ngavala le window ngaphuma because amapiya bengiwakhipha e-dining room. And manje kusemakhaya isixafu kusedakeni vele, so kunzima because of nethi imvula, kunzima ukuthi even ungafollowa nama footsteps because isixafu vele emakhaya yabo. Ngaphuma ngiphumela ngahamba ngayolala laphayana. Into engikhohlwe ukisho ngitshontsha ama-cassette. I think ama-cassette where you be 40 or you be something. No, West Street Boys, I think it was Street Boys. Ntshontshela ama-cassette la. Ngishaye perfect score, no one knows. Since mina ngaba umelusi, le nto le ngifundisa ukuba alone. Quiet. Abangani ngidlala nabo, no one knows inkinga zami, angitshela umuntu. No one knows ama thoughts wami, ngiphilela nama thoughts wami deep and quiet. I just ngivela ngathi ngumntana oright onginenkinga, ongena inkinga. Normal ngiyadlala isokha, ngenza zonke lezi zinto lezi, sadlala itop ngenzani. Mara ngibatshela inkinga zami, akekho umuntu owaziyo imicondo yami. Mangidlala ngibhekile, hlezi ngibheke for vulnerability. Yabo, mangiza kini esumngalo ngiyabheka like amehlo wami yini lahlile ngilezo ngiku survival mode phela, kumele ngisurvive la yabo. Yeah, so kuhambe amalanga, kunomunye umjida benginokhontsha emkhukhwini wakubo, kunomkhukhu ngaphandle benginokhontsha ngalapho, ukhontsha ukulala, benginokulala kulo mkhukhu lo. So lo mjida lo sekavule istand nyana uthengisa ama sweet nani, ngiyamimpressa ngemgala ama cassette. After isikhathi nyana kuthulekile ngakhohlwa, akekho akwaziwa, akuna suspect. But obviously I'm a usual suspect because of pattern nyana ukuthi lo mfana lo akasahlali kubo, kusemakhaya phela lapha umntana nyana ongahlali kubo uyaziwa, mara abana bufakazi. Lo mjida lo adlalela ama cassette, abadlala lama cassette, remember kuse sportini lapha yana kunomuntu odlula ezwe lama cassette athi hayi wena man, uthela ama cassette alahlekile wasekho, sizwe ingoma zakho zikhala kulo yamuzi lo. Lo sisi eze, lo sisi makeza, lo mjida lo athi lama cassette wathathekile. Lo sisi alande umuntu kunelinye ithama li CID kule ndawo. Phela lisatshwa, you know, hlezi kunalo malume, hlezi kunomuntu osatshwa. So lo thama le liyasatshwa, malifika lifike lingibambe lingikhahlele, vele lijwayele ukukhahlelana. And then manje into engayishongo mina awungithusi ngenduku, ngikhule ngishawa like induku, abona umuntu ungangithusi namanje leyo nto le mina ngamanu ngishayo ungangisabisi like induku kuyafana. Khule like ngishawa ngiyenga bese ngifike ku extent ukuthi like angisabi, abona induku angisabi. So nifike lethi la ngishali lenzene, and then mina into bengidefeat umuntu okhuluma nami because ayikho impilo yami yonke bokungena umuntu ongihlalisa phansi akhulume papa king mfana yabo yini boy. So lo fika ngenkani, oh hayi, so lo yana makafika lo ufike ukuthi asatshwa athi uyangikhama twenzeni, ngijwayele ukushawa ngikhanywa man, ayithula.
wasearcha wayenzani wahamba. So yena le technique ajwayele ukuyisebenzisa ukuthi wenzani uyazi abafana bayaconfessa fast. Abe sure ukuthi lo mfana akayenza ngimenze ngayo yonke ngithe ngiyamchupa ngenzana akavumi. Engaso isikhathi mina nginandaba ngibulale ngife because of vele into esengijwayele like itrigger le nto leyo ukuthi vele benginokuthi umuntu bangishaya vele engasakhali. Vele bakushaya futhi awukhali because vele ayikho into engayenzanga. Fike la into ephilelayo awunaba. Yeah, ngishayile enough ngikhalile. Gcina sophelele ukukhala uzwe ngathi uzofa. And vele awuzenzisi, awusakhona ukukhala. Sofika la uthola ukuthi awusakhona ukukhala vele umbheke umuntu. And then yena sekayitshela ukuthi uyamdelela. So naye loyalo wenze wonke ama trick. Wahamba wayitshelana ukuthi akusile ntwana le. Lo sisi uyabila yena athi angeke. One night lo sisi lo organize umphakathi wamajita la elokushini. Umphakathi wamajita bangibamba ngisetshwaleni. And ngaso sikhathi angiphuzi kusaba lama case wami. After lama case into kahle eyangijampisela. Lama case lwami sengiwaphuzile and nawuphuzwanga yimi. Ngiyahamba siya kwenye indawo kunenye indawo eseduze angiphuzi angibhema ngiphuzi indawo nyana eseduze village lapho ziyawa mangifika lapha yana kunamantombazana nana so ngithole ezinye za kule village engiphuma ku azinatshwala ngithini ngifika la nginatshwala yazi ngithenge ngishaka sinye style esintsweku ngihambe ngibuye necase zihlanye case babani nayi case siphuze iplay case black gcina manje lapha nguput madlisa nguput madlisa ziyamangala ngiyathi amanyanga ngiyanyamalala ngibuya senginodaka ngibuya necase etshwaleni ngiyakhumbula bengike ngabamba omunye umntana khona bekapakile manje kuseni mayabuka unenhloko enkulu mangimbona sekanenhloko enkulu ngambaleka so yabo so leyo scene leyo scene yangibhayizisa plus cinema cassette kuthi lo uye waya la afika wayenza ubunye utshwala obunzwembu bheka abuya necase lo muntu and remember kulahleke ama case lapha na kuse village into incane indawo incane so yazi so angazi bathathe le ndawo bayisasaza somewhere and then lo sisi wathi ama cassette plus utshwala uye lo mfana organize amajita nyana umphakathi lamajita lawa bangibamba wangiqubule mabangiqubula futhi ngagwazeka la ngagwazwa lo sisi lo le nto le wangigwaza bangishaya bangikhumula abanqone kusebusuku so into enhlanhla yami ukuthi kusebusuku akekho umuntu wabona itotolozi lami except lezi bengihamba nazo zangikhumula zangithatha and then mabangithatha babiza amaphoyisa bangibuyisela khabo lo sisi lo sebangifasile lapha yana wanyela uyanya wena batswana ngithi wanyela wena ke dibatla nthotsaka ngifuna into zami babiza amaphoyisa angithathe ngiyoboshwa Saturday kuzoba ntathaku seyaSunday ngiyongena kunenye township nyana eceleni kwale village le bathi Itsuse Northwest le indawo yakhona Northwest ngaseLichtenburg district iTsobotla district so lapho 8 useng mina ngihlala eShila so bangisa 8 useng bangifika lapha kule sele bangifaka kulo kuthiwa kuse Juvenile